uzahamba ekusindisweni izoba lula. Cela ukuthi sifunde izwi lenkosi incwadi ka-Exodus chapter 8 verse 20. Sizofunda incwadi yaka-Exodus 8 verse 20. uJehova wayesithi kuMose, vuka ekuseni kusasa ume Axolisa verse 28. Same chapter. Wayesithi kuFaro, ngiza kunivumela ukuba nihambe nihlabele uJehova uNkulunkulu wenu lihlane, kepha ningayi kude kakhulu nokho, ngikhulekeleni. Verse 27. Siyakuhamba ibanga lezinsuku ezintathu siye ehlane, sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu njengalokho ezakusiyala. English. Exodus 8 verse 27 and 28. We must take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God as he commands us. Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me. Yes, so far was masojwayelekile ndawo bali ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ekuseni ukuthi ukudla kwethu kube ngale ndlela namhlanje ekuseni. uFaro obonakalisa etshitshile inhliziyo yakhe mayelana nezinto zikaNkulunkulu. uFaro obonakalisa kwangathi uyathaba ukuthi yena akase-against uNkulunkulu, uyamvumela nje u-Israyeli ukuthi angahambe ayokwenza inkonzo, sacrifice ehlane enzela uNkulunkulu wakhe. Uyasho u-Israyeli, Mose, sizohamba thina ey'nsuku ezintathu, sivumele just sicela 3 days ukuthi siyahamba nje siya kuphi ehlane, to the wilderness, to offer sacrifices to the Lord. Ama-sacrifices siyowanikeza uNkulunkulu sinawo, akukho esidingayo uFaro ongasisiza nakho ngaphandle nje kwe-permission ukuthi masiphuma siphume nathi sinethemba ukuthi sivukelwe nguwe. Asiphumanga rebellion, asibanga rebellious. The agreement phakathi kwethu nawe iphilile, sivumele sihlale siyomkhonza uJehova, so-sacrifice kuNkulunkulu wethu. uFaro uyavuma ukuthi I will let you go. Amazwi lawa uNkulunkulu awakhuluma uFaro ukuthi let my people go. Athi naye uFaro naye kwangathi ukhohlisa uNkulunkulu, hayi ngiyakuvumela ngingahamba ngiyomkhonza uNkulunkulu wenu. Manje ngicela kakhulu ukuthi nesihambile ngi-aware ukuthi bazalwane, ngi-aware ukuthi sene-separation phakathi kwami nani. I am very much aware ukuthi sene-separation. Nina ngwakaNkulunkulu, mina nguNkulunkulu walapha eGibhithe. So hambani-ke nomkhonza.
but i-favor engicela ningenzele yona. Uma kungenzeka ku-program yenu ngama-prayer items wenu, nami ningifake. Nginafaka izindebe zomlomo wenu zilisho elami igama, njengoba lisakhuluma nenkosi yenu, nelami igama ngiyinkosi layo, ngizwakalise ukuze i-comparison between uNkulunkulu wenu noNkulunkulu weyimi, i-comparison ingazoba so fast, i-comparison ingahlukaniseki kahle kakhulu. Kwangathi uFaro yazi ukuthi uNkulunkulu omsha, uNkulunkulu we-separation. That is why nakakhipha u-Abraham ezweni lakibo, bekakhalela i-separation. Ukuthi mina uNkulunkulu, I'm ready to bless you. Iwari yami number 1 usendaweni eRoma. Le ndawo le iphikisana nami, lezwe lakini leli lakababakho, because isithixo kakhulu. Uzosho kanjani Abraham ekamareni lakho uthi uJehova umelusi wami, ubabakho kulela Roma ababaza ubuhle benyanga, ubuhle belanga, nazo zonke izithixo ezikhona. So the best way ukuthi-ke ungcono uphume nge-Abraham, bese uyaphuma zwini lakini, uyaphuma ehlobeni zakho. Irizini ukuthi uphume ehlobeni ukuthi bazokubuyisela emuva. Mina ngasekhanda nawe, mina la ngithi ngitholile sibambile, nakunemigidi kufamily yakini ngizolahlekelwa njengoJesu owasala ethempelini, abazali bahamba phambili bengaboni ukuthi unyamalele. Nami ngisaba lokho. That is why emigidi yonke khona umshado noma ndlela engasemnandi yomngcwabo, ngeke ngithi mina nangisidla njengomntwana kaNkulunkulu, ngithi I want uNkulunkulu kuleya gathering leya. Ntambama uzobe alahlekelwe abantu abayikhaya abangabazali, ngoba lapho nesixuku nokukhohliseka, lapho nesixuku. That is why uyaya lesixukwini, ubuya amadolo akho sewaxeka ngezinto otshelwe zona nezinto okusolwe ngazo uNkulunkulu wakho. Bakutshele ukuthi uNkulunkulu wakho uweak kangakanani, bakutshele ukuthi uprovider uyahluleka, besho bekhomba izinto eziphathekayo, izimoto zamagama, ingubo abayigcokile yamagama, bakhombe konke ngama-lenses we-prosperity, bese kuwe kubona umbuzo kanti wami uNkulunkulu njani. Ukhohlwe-ke ukuthi yena noNkulunkulu ebawuxatshanisa nabanye uNkulunkulu. Uthe kuwe ungayifisi inkabi yomakhelwane wakho, wathi ukuthi kumaHebheru uweneliswe nje lokho onakho. Yazi lesi zinto niyazidinga, but mina nguNkulunkulu nesikhathi sakho. Amen. Siyathola manje-ke naku-ke uFaro uthi ambani kule 3 days le noyenza whatever ephathelene nokunika uNkulunkulu wenu indawo. But njengoba kuyi-3 days, uma ningakhona ukuthi uma kwenzeka i-first day
nibabazukulu kakhulu. Yes. The second day niyambabaza. The third day niyambabaza. Angisho Old Testament ule era uNkulunkulu wokusalela. Umoya engcwele akakasebenzi. Uma sebenza usebenza seasonal. Ehlele kubantu kuphela. Ngiyathola. That is why the Old Testament inamagama athi umoya wenkosi waphezu kwawo. uNkulunkulu wathi. But nawulandela hayi ukuthi lo moya osohleli forever. Uze ngekhathi esithize. Usebenze esuyasuka. Wena usiqhathanisa nabazalwane the Old Testament umehluko kunayo muphi na? Ukuthi bona aba-enjoy yakho ukuthi umoya engcwele ahlale njalo nabo. Wena u-enjoya ukuthi umoya engcwele uhlala nawe njalo. That is why I see this is a better covenant. Uhlala nawe. Uhlala nawe uzizwele ungamkhonzi uNkulunkulu. Uhlala nawe discouraged, disappointed. But let me tell you something. Njengoba ehlala nawe nje, nalela muzwakala yakhe khona ubambala. Akanokupruvela ukuthi ukhona. Kuya ngokholwa kwakho ukuthi uyakholwa ukuthi ukhona. Ngoba amazwi akhuluma amanjani. But I will never leave you. I will never forsake you. Athi uJesu before ahamba athi kunelungelo mina. It is expedient for you that I should go ngekhaya. Ukuze nakusekhaya ngabikho ukubalisana phakathi kwenu. Ngokuthi uJesu usemsengabani. uJesu usemsukhubi ngabani. Omunye nomunye abe nomoya oyingcwele. Agreement kaBaba noJesu. Athi manje lo moya nasefikile kini uyohlala nani kuze kube sekuphele. Asidleke izwi. Sikhuluphale izwi kakhulu. Amen. Siyathola. Ingakho agcizelele uJesu. Angisayo bayisintandane. Amen. Kwangathi ukuthi ngesikhathi nikhona umoya wokufila ubutandane benubuso. Ngoba mina bengizokwazi ukuthi ngiseGalile, ngiseBethlehem. But after lesinkonzo yaseCalvary, ngihlefula shebe lo moya ndedela ukusebenza nomoya oyingcwele ezimpilweni zenu. Kuthi nina nonke nibe nomoya oyingcwele. Ibandla labazalwane into esiziqhenya ngayo. Ngingadeleleke phakathi. Ngingadekeleka kufemeli. Kuthi nakushoniwe bonke beze ngezimoto. Yimi owehle ebhasi. But it's okay. It's okay. I will pay the price. It's okay. It's okay. Zowehle ebhasi. Uhlekisa nami, uhlekisa. Ngoba sikhona ihlobo siyobuza sithi kanti uMariya ukuphi? Bese abanye bayaphendula abeze ngezimoto. Kuthi ngabona manje ukudla usebhasi. Bangazange babuze ukuthi sinespace lapha emotweni. Uyathanda ukaba nathi na? No, ukuthi noma kadibani noJesu ngasikhathi. Ufuna ukuthatha iprocession yakhe yokuthi ube phezulu. Uzokwazi ukubekela abanye price. But it's okay. Amen. So siyabona kudaba kamoya engcwele ukuthi ngene njani. Kahle lamagama kweyinsuku ezintathu kube besinalo u-Old Testament besiyowadivayida. Sithi uJehova, uJesu, umoya engcwele. Each and every day sinikeze umphathi wakhe nge-era yakhe. But basho Old Testament. But ufake kwangathi ukuthi
uma bekuku-New Testament ngiyahamba ngiyomkhonza uNkulunkulu. Ilanga lokuqala ngikhulumana ngoJehova Ncede, ilanga lesibili ngikhulumana ngoJesu, ilanga lesithathu ngikhulumana ngoMoya Oyingcwele. Bese ngiyabona ukuthi nginganipha futhi ilanga le-extra elokugcina ngikhulume nawe, ngimbabaze nawe. Lezi ndebe zomlomo wena esezihlanzekile ngezwi lakho, ngezwi likaNkulunkulu. Athi uJesu ngezwi lami selihlanzekile, ngcolisane zona futhi lezi. Bu-aware ukuthi ama-attacks nama-problems empilweni yakho ngathi mabili lama-angels alindile elezulu lilindukuzwa ukuthi njengoba udlule esimeni esinje ukhuluma kangakanani ngoFaro. Elezulu lithi njengoba udlule esimeni, ningavumi yonke into phela. Njengoba udlule esimeni esinje ukhuluma njalo ngoNkulunkulu na. Bese angel yomubi ithi njengoba udlule esimeni esinje awukwazi ukusho something uFaro. Ishizinto akwenzela zona ozikhumbulayo ziningi akwenzela zona, but the intention of the enemy ukuthi ekugcineni ubone amandla kaNkulunkulu are-weak. That is why kuyingozi ukuthi masisindiswe nasivelelwa izinto ezingasirayi sikhumbule abantu esibesabahamba, ukhumbule amakhono okhe wajika kiwo, ukhumbule amanzi okhe wawaphuza. Kanti sokuhle ukuthi manje usemthonjeni lapho wamitha khona, glory to Jesus, wamitha khona uJesu nomfazi waseSamariya. Yes, kwaba nenkulumo yokuthi kune-proposal, kuyaproposwa la. Jesu proposela isu, umfazi waseMariya proposela abalala uJakobe. Amen. Babazi umthombo yabo. Nothi nawe ukuthi sekufika umlikazi womthombo ozomupha amanzi ukuthi aphuze angaphindi. Endleleni yethu yokukholwa senifana asifundeni, vuka kuhle indlela iseyini. Ungathi usebunzimeni ngohambo lwakho bese ukhumbula abanye uNkulunkulu, uzobe wenza lokhu uFaro akufunayo. Angisho usindisile, yazi ukusindiswa kubuhlungu njani, yazi usho ukuthini ukusindiswa. Usho ukuthi ngibekelwe ama-boundaries ukuthi ngime la, angisakwazi ukunyathela la, angisakwazi ukunyathela la, sengiphelele la. Purpose kaNkulunkulu ngempilo yami ngiyitholile ukuthi ngimseve uNkulunkulu, ngilinde khona la, ngiyolinda khona la. Akunazinto ezizokuhlenga, akunazinto ezizomkhohlisa. uNkulunkulu nangingamsiza ngale ndlela le kungaba njani. Ingakho uNkulunkulu ethi ukuthela noJobe, ake Jobe wona ngiyakubona manje ukuthi yazi upheko sekushayile, but Jobe akufuna ukuthi ukuthela kangaka. Kanti ubani lowadala isifungo na? Ubani owatshela ulwandle walukhomba imikhawulo yalo na? Uyabona nakusulumile ogwini ulwandle ubhekile, ilama kuvuka khona ukuthi ngempela uNkulunkulu khona. Ubheka imiphefumulo engaka, ubheka ama-building angaka. Na uNkulunkulu nje nakadedela lamanzi akudlule nje, ingakho imiphefumulo engafa. But kunini ulwandle lukhona, so lesandla sikaJehova simile. uNkulunkulu akavumi nabantu bakhe abakholwayo nebangakholwa, ngoba bonke ubadalele ukuthi bakudumise. Ingakho uNkulunkulu akavumi ngempilo yakho, noma luphi ulwandle oluhlasela impilo yakho.
iBhayibheli likhuluma ngesikhukhula, alikhulumi ngolwandle oluhlaselayo, ngoba ulwandle kwakaNkulunkulu. Ulwandle uNkulunkulu yena alusebenzisa. Ulwandle ngesikhathi kugijinyiswa abantwana bakhe, wasuyaludedela ngolaka lwakhe ukuze kuqhubekiswe. Even namhlanje unolaka likaNkulunkulu oluzayo phezu kwabantu abangamsaba uNkulunkulu, phezu kwabantu abangamfuni uNkulunkulu, phezu kwabantu abathina abahlezi baphuza ubumnandi bezinhlekisa bevaneli. Kunakhona ulaka, there is a price. Okwamanje singahleka sonke isihlekisana, siguqula amavesi siwenze inhlekisa, sikhulume esithandayo, glory to Jesus. Bali bonke ntwana bakaNkulunkulu bangaphela amandla ngoba usuku luyenza. Njengathi silinde usuku nje, nabakhona abakakhona ababenza inhlekisa, abangafananga naleya ndoda eyayinesiphambanweni noJesu, eyathi Jesu, khumbule embusweni wakho, khumbule. Le enye yaqhubeka nenhlekisa. Amen. Ayifani nemihlaba, awafani namakhosi, nenjabulo yethu ayiyofana, namaphezi awayofana. Hallelujah. Glory to Jesus. So sinavumi ekuseni. Hallelujah. Do you know, ngithi mina sometimes angithi when intercession siyakwenza lokho siqina sishayela, but bowazi ukuthi ngesikhathi liyadinga ilanga esivumelana ngalo sonke singena emnyama kuyiSunday ekuseni sithi ninjani bazalwane, hayi siyaphila, sithi namhlanje asikhozele inkosi. Ezindebeni zomlomo wethu bangabe kuzophatha igama likaSathane. Ngifuna ukuliphatha kanti ngiyadangala nje. Ezindebeni zomlomo wethu, imihlabelelo yonke yethu ayinaSathane phakathi, igcwele uJesu Nkosi. Imihlabelelo yethu phakamisa uNkulunkulu, ethi mana njalo. Hallelujah. Amen. Ngiyavuma ku-intercessory spirit level sikhona isikhathi sokubopha sokwenzana sichitha amadimoni, but kumele kube na-ample time for the body of Christ. Kule nje sithi nje thina sizophakamisa wena. Lokho kuzokuchallenge ukuthi akusonke ama-fasting owathathayo ngokuyocela isikwa. Amanye wathathiswa ukuthi baba izile nje angizocela lutho, ngizobonga nje ukuthi wena uhamphile nawe. Inyama ifuna sikhabe, inyama ifuna sicele. Lithi iBhayibheli umoya awufuni isiso kwenyama, nenyama ifuna isiso kamoya. Ngakho kuye ngokwenyama, ngasihlala sicele, ngahlala sikhala, ngahlala sisola, but ngokuya kukamoya uthi sesibambile emphethweni wale ndoda enguJesu, sesibambile umphetho wengubo yakhe, asisakwazi ukukhuluma ngamanye amabuzwe, sikhuluma naye kuphela. Lokhu ngiyakusho even from experience, ngisakusindiswa kwakunamagama abantu bekithi ngasinandi vele izinto ngakhumbula ubalubani ukuthi bengeke angisize na. But as we grow ekumazini uNkulunkulu, siyabona ukuthi la ubheke khona salubheka khona, la ubheke khona masabheke emuva. Athi uJesu ubuso kaNkulunkulu athi obambe igeja bese ubheke emuva, hayi akasiwo ubuso kaNkulunkulu, ubuso kweSulu awuseshi. Glory to Jesus. Asibambe namageja ethu namhlanje ngisini. Asimkhozi ngokusiphi rice, asimkhozi ngokusiphi impuphu, asimkhozi akunanx phansi komthuzo welanga esingayikhomba sithi simkhoza ngoba simkhoza noma
loko kusisiza ukuthi singaswela izinto zomhlaba. Apromote poverty. I-poverty sitha esikhule empilweni kaNkulunkulu. Are you with me? I-poverty kumele njalo uyibheka unyanye. Sike sawadla amaplate agcwele i-poverty ekukhuleni kwethu ngolukhulumisa iplate. Uthi namhlanje kudla lokugcina wena. But asasizona uphinde ulidla. Until usuke ku-platform ye-dominion. Uthi sowuphethe manje. Sekubusa wena manje. Are you with me, bazalwane? I-poverty akusito yokunezwa. That is why abazalwane bangaqhubeka lula. Bathi akusumuntu wena njalo obeluhlala ukhala ngemali. Lokho kumele ungawuthandi. Ngoba kwakungafanele kube nje. Umoya uthundile empilweni yakho. Umoya uzophazamisa ukuthula kwenhliziyo yakho. Ukuthula komphefumulo wakho. Glory to Jesus. Are you with me, bazalwane? So phansi komthunzwelana ayikho into ozothi uyayicompare uyithole ilingana nensindiso yakho. Ayikho yiphi mkhombe wanje. Ayikho namathi uyayicompare uyayithatha uyiqhathanisa nensindiso uthole zilingana. Ingakho always ingcondo zethu zibe sensindisweni yethu. Sibonga ukusindiswa kwethu. Sibonga ukukhululwa kwethu. Funa umbuso kaNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe. Zonke lezi zinto. Ngisho nawe uhlezi ekhaya esofeni, kunezinto ozifunayo, kunezinto ozilangazelela. Sekunabantu ongabathandi kahle ngoba bakuthembisa lezi zinto. Sekunabantu obazondayo ngoba wathatha ithemba lakho walibeka kibo. Uthi nawutholela abantu uzothola lezi zinto. Yumisa ngegama likaJesu. Funa umbuso kaNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe. Zonke lezi zinto zizonelezeka. Yezisho ukuthi endlini nguwe uJesu onayo indawo yokuhlala. Amen. Uthi mpushe sinabigodi. Isiyoni zezulu zinezindlela. Athi indodana yomuntu ayinayo indawo. La ngacabelisa khona ikhanda lami. Wezwa kanjani lamazwi? Amen. Uma uJesu engelandawo empilweni yakho, nakufika isivumo, nafika isifebo esifuna ukuyisa sicwilise umkhumbi ukholwa kwakho, uyomvusa kuphi? Ngoba kumele umvuse eduze. And noma somvusa ngolanga, Nkosi Jesu, hayibo walala sicwila nje. Vuka usisize ngoba ula eduzana. Vuka udle, ungalimi ungenele indlela ongathandazana. Ngisho manje noma sowulate kangakanani, useteksini uthi baba angithola ithuba elihle lokuthandaza. Bali uNkulunkulu ongeke umlahle. Namhlanje kuseni sayemsebenzini ngithi ngiyabonga. Namhlanje kuseni ngihlezi la endlini ngithi ngiyabonga. Namhlanje kuseni la endlini ngithi ngigcwalisa iselfoni nami yami. Bantwana baba semsebenzini, bazukulu baba semsebenzini, ihlobo zami sene-straight selikazi, angilindelanga any message ezolimaza umphefumulo wami. Ngifuna ukukudumisa, ngifuna ukuhlala nawe. Vuka udle. Glory to Jesus. Amen. Ngakho-ke nawuvuka ekuseni iba nomhlabelelo wakho. Nawuvuka ekuseni iba nezwi olifundayo. Before uyokhuluma nabantu, ipractice lento izokusiza. Nawusaqala ukuyenzisa ngoba nawuqala nje ufuna ukuyenza, iselfoni ithi lulisakha ku-airport. Check ama-WhatsApp messages. Alizulu lona lithi yekela iselfoni. Asixoxe kuqala. Ethi ngikuyokujwayela imap. Namhlanje ukuthi uzohamba kanjani. Isakufakela i-GPS emphefumulweni wakho. That is why nasikhathi uyavuka ekuseni, uthi kusasa la. Indawo eziyi-4 mara uzithole kuye kweyi-1. Why? The heavens were in control. Uthi namhlanje asililanga eli-right lokuya lapha. Bangaki abantu abathi ngiyazisola ukuthi bengiyaphi. Yazi bengisidlalele nje ekhaya. Yazi ulahlekelwe yini i-connection. Amen.
phasa i-GPS yasemhlabeni ibuhlungu kaningi bonke abadrayiva bayazi endawo so itholile indawo ukuthi ingakuphi kubhalwe ukuthi 5 minutes uyangena ku-destination yakho bese i-GPS kuthiwa nje signal lost. Hey, ngiyayizwa le ndaba. So hambile noNkulunkulu ekugcineni lapho uconnecte lesu Nkosi uJesu uqobo lwakhe azobhabhata ahlangabeze kuthiwa signal lost. Uyokwenza kanjani? Ngiyazongalala emapulazini nomabhunu ekuseni bavuke bakushaya izimvubu bathi bawuzotshontsha iy'nkomo kanti ilahlekile. Ungavumi ekuseni vuka udle ngenzeka zonke izinto ungavumi ukulahlekelwa yi-connection. Hayi mani ngiyasizwa ukuthi ngithini ungavumi ukulahlekelwa yi-connection. Glory to Jesus. And when Jesus says what a connection, see to ekuseni sezisho ulivesi eliyi-1 ngilifundile. Umhlabelelo oyi-1 umhlabelelile. I'm connected. Glory to Jesus. Noma hamba kuphi, noma nathiwa signal lost, umoya oyithwele. Kanti ekuseni nangihlabelela ngizwile ngingane. Ngithi siyacela Nkosi, phela ngiyacela Nkosi. Kuba ngenzeni? Ungiphe lamandla ewadinga kangaka. Ngoba unganawo lamandla, awunakhona ukufika la. Ngiyohluleka nami ngedwa. Phatha iselfoni yakho, phatha yale moya, uconnecte namazulu. Glory to Jesus. Ungalahlekelwa isignal sowufikile. Kubuhlungu kangakanani. Safuna amagama athi asho inkosi uJesu owamamkela ngelilanga according to Romans 10 verse 9 and 10 athi kuwe yebo ubonile usebenzile kuliphilisile abagulayo ube ithasisa zathi umsebenzi yamanga impuphu ebesingalibona ivangeli sezalibona ngenxa yakho bese uJesu athi kodwa mina ngikwazi kusho ukuthi lanti wenzakalani connection yakho nomoya oyithwele. Mina ngalinika umoya oyisibambiso ongumoya oyithwele. Ngithanda legama elithi uyisibambiso uyi-don't touch. Umakoti masalotsholiwe emakhaya kufaka iduka libeke la kwasidala abafana laba abayimfuleni abadlula ngasemfuleni kuthi le seyigaba ekhethiwe le ningayithinti le nathi sinjalo seyigaba esakhethwa sine-don't touch namoya oyithwele. Walungezwa izwe nalikhuluma lodwa likhuluma ngawe abanye bakhuluma okunye okungasibayi omunye athi hey yekeni lo muntu akafani nathi lo muntu. Lo muntu lo ukhethwe inkosi, lo muntu lo ubizwe inkosi basuke babona i-don't touch kakhona. Ungathathwa ke-excitement kuthi sosijwayele isigodi soyijwayele i-village makoti bese isikhathi singakafiki sothetha i-don't touch wayikhipha wayilahlela. Glory to Jesus. Ithayi yala akusiyala abekwa yonke into endaweni yakho. Glory to Jesus. Wabona umuntu ogula ngenzondo athatha ithaya enkulu athatha ibhanda lilahle abafa ngethayi seyilahlekile mani order izinto ekumele zenziwe. Glory to Jesus. Amen. Wow. Kizobetheba njalo yaya sihle uso ihola Yesu ake